Parkovka koy, parkovka. Qanday, yaxshimi? Parkovka. Var zakondayım. Tanış bolgan menen parkovka koydurish kerak. Parkovkaga koyulgan kameraga, jolga koyulgan kameralarning baарын talqalap koyuştu. Anan kol menen tartıp жүрөбүz, сотка менен. Kol menen tartıp жүрөбүz. Тартпайлы коелу десек, күнөөнү кайра бизге отарып коюп атышат да. Анан кол менен тартып жүрүп, киночу болуп баштадык ата. Гайым мени. Кимде ким араңыздарда ырчылар болгон болсо келгиле, мен клипиңерди тартып берем, сону кылып. Биз гайым эле клип мейкер болуп баштадык кийинки күндөр. Мына жол эрежесинде жок нерселерди кошуп аласыңар да. Өткөндө бир келин кайнатасынан обгон кылып туруп, ана кайра көчүгүн күйгүзүп коет, рахмат дегенсиз баягы. Мындай жүрөжүлөр андай жок да. Эми элдик эрежелер да. Эми эркектер менен сүйлөшсөк болот. Мына аялдар, мына байдын аялдары, чиновниктин аялдары токтосоң токтобойт экен. Токтосоң көрбөй калабы. Токтобойт. Акыры митип тосо баштады. Ой деп. Өткөндө бир аял тоссоң токтобойт, митсем деле токтобойт, ана капотуна жатып алдым да. Капотуда бир каяктан келаткан ысып бир кайнайт, үстүдөн 40 градус сууруп атат, жата бердим. Менден өткөн жинди экен. 5 километр айдап барды да. 5 километрден айдап барып бурулуп анан токтоду. Бензини түгөнүп калып токтоп туралды. Мени көрбөптүр, бир шымчык жаткан окшойт деп ойлогон окшойт, келесі убакта. Ушинтип күзө турган болсун да бар эле. Мына карабайсыз, мен бу жерди карабас, биз турсак жаман көрөсүңөр. Мына кызылдан келет. Өлөт. Мунусу коп өтүп кетти. Мына келет кандай. Vay ete. Aksar. Ya bu. Ver bak. Kanat turlu kızıldan ödü. Özü taksın. Assalamu alaikum rahmetullahi berekatuh. Evet taksir tuğra aytsanız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh деп айтылат. Sizdiki o rahmetullah kan maşinesi turat degen değil olmalı. Ошондой болобу? Жок, мындай туура айтыңыз да. Кечиресиз таксир, мен дагы эми тургузуп келейттим эле да. Эмне тургузуп келетсиз? Эс түшүнбөй калдыңыз, мындай. Намазды мындай жаңыдан окуп барып келаткан адам, намазды жаңыдан тургузуп келетем деп коет да мындай. Шариатта ушинтип коет таксир. Эмнеге мага асыл атат деп кой. Мен бу жерде 3 жылдан бери турам куда калабыз. Өзүңүз намаз окуйсузбу таксир? Эми биз жумушта. Каякта кол тийбейт таксир, өзүңүз билесиз. Бирок жумага барып турам таксир. Жумага барып келип. Жумөк турбайсыз анда. Не деп? Жумөк турбайсыз. Неге жумөк? Бизде намаз окубай, бирок төлкү жумага эле барып тургандарды жумөктөр деп коебуз. Анан жумага да барбай, айт намазда өлөрүнүн күнүнөн зорго уятынын күчүнөн эптеп барып намаз окуп келгендерди айтбектер деп коебуз. Таксырым. Намаз окуп таксыр. Бу жерде турбаң, мечитке барың таксыр, мечитке барың. Бул жерге келген машина ошо мечитке барат, ошо жерде тоссоңуз ham жетишет таксыр. Ал жерде разак халал машиналар келет таксыр, тараттар менен. Siz ойлойт окшойсуз. Бул каалаган жерине тура берет деп. Бизде бүт өзүнүн ордорубуз бар таксыр. Таксыр ошол. Брат, жолдо нарушение кылдыңыз таксыр. Биринчиден брат эмес. Не? Таксыр деп айтам. Кечириңиз. Экинчиден өкмөттүн жолунда нарушение кылган эчтеке эмес. Алланын жолунда нарушение кылсаңыз жаман таксыр. Алланын жолунда нарушение кылган. Өкмөттүн жолунда нарушение кылсаңыз машинаңызды алып барып тыгып коет. Алланын жолунда нарушение кылсаңыз өзүңүздү алып барып тыгып коет аяка. Став. О жерге мындай форма калтак ышкырык менен барбайсыз таксыр. О жерге жип жалаңач голый барасыз таксыр о жерге. Жылаңач барасыз да, кийими жок, кепим менен барасыз таксырым. Анын чөнтөгү ham болбойт. Мына ышкырыгыңыз, таягыңыз бар да калат. Ошо жерге барганда ышкырмак турсун таксырым. Катуураак демелегенге эмеңиз болбой калат таксырым. Эми таксыр, туура айтасыз. Ошон үчүн Алланын жолунан чыкпай жүрүң. Эми биз ал жагын түшүнбөйбүз таксыр. Эми бул жак шарият жагын жакшы түшүнбөйт экенбиз, кечирим сурайбыз. Бирок мыйзам боюнча но кызыл светофордон өтүп кеткен киши 3000 сом штраф төлөйт таксыр. Демек сиз өтүп кеттиңиз, 3000 сом штраф төлөшүңүз керек. Таксырым. Башка вариант жок. О силердин кызылдан өтүп кеткен эчтеке эмес. Шариаттын жолунан өтүп кетпең таксыр. Шариаттын жолунан чыкпай жүрүң таксыр. Бизде шариаттын жолу, Алланын жолу, башканын жолу деп жазылган эмес. Биздин мыйзамда ушундай жазылган жол эрежеси менен жүрүш керек. Только өзү окудуңуз беле жол эрежесин? Жол эрежесин окудуңуз беле? Жол эрежесин окуган эмесмин, бирок муну Уста Давал Муалим сани деген китептер жүдө окуганбыз таксыр.
Ayaktan düşünük var. Ушундайсыңар да. Жол эрежесин билбей атып анан кантип айдап жүрөт. Özünüzde tarat var mı tarat? Tarat var mı taksırım? Таксыр биздин мыйзамда жумуш убагында daarat ал деп жазылган эмес да. Gördünüz mü? Taksırım. Şeriatta aytılgan her bir Müslüman pendesi tarat menen yürüş gerek. Adam beytarat yürübeş gerek. Siz murdölösün, men murdölösün, Allah'a malum taksır. Vasıl niye de durup ölüp karşınız? Sen nara karakçın ölüp karşınız mümkün. Oşun için tarat menen yürügen jakşı taksır. Oşun gördünüz silerdi mıyzamdı. Silerdi mıyzamdı dağı taratı joktor жазıp, taratı joktor karmay verip, orta yolda mıyzamlar joğalıp ketip, şermende otasınlar burmalanıp ketip otat. Mına şariatты qarаңыз, şariat başta qanday aytılgan жазылgan bolsa, tak oşonda özgörtüsü keledi taksır. Деп ойлойсуз. Gördünüz mü? Oyla oşentip ele keledi taksır. Негизи ошондой эле чөй эле. Бирок кээде баш айланып калып атат да таксыр. Наркы айылдын шариаты бир бөлөк, берки айылдын шариаты бир бөлөк болуп калып атат. Estağfurullah. Ayakta oşonda. Жок. Мен көргөнүм айтып атам да. Siz bilgeniz menен uqqanız menен жашай бериң, arka ayıl berki ayılda uqup ne kılasız? Ой, анда ар кимиз ар түрлүү жашай берет. Sizler gaylar kaçarlar biröylerde uqup kaldыңар ele Жоқ, sizler. біз только мыйзам менен да. Таксыр, мына өткөндө менин атам каза болду да. Атам өтүп кетти. Анан Atanız öldü. Kançaga çıkıp öldü? 87 кече. Allah Kuday rahmat kılıp, jay jannattan bolsun. Айтқансыз, Алла разы болсын, рахмат. Анан ошондо Дора окуйт деп коет го. Жана таш окуш эле. Дора деп коет. Ошондой окуталы. Кээбирлер талил деп коет, ошондо окуш эле. Ошондой окуталы десек, таксыр айтты молдокебиз. Жок, окубай атса деле боло берет. Наркы айылда Айша атам өлдү эле. Өтүп кетти эле. Ага Дора таш окулду да. Эми ошондо кайсынысы туура болуп калды таксыр? Аныкы туурабы же биздики туурабы? Ушуларды бир мындай. Сиз келип калдыңыз да сурап көрөлүчү. Дора боюнча таштар боюнча айтып берсеңиз. Yo taksırım o taş turalı bizde düşünük yok yani taş. Taştı men köp düşünüyorum. O taştı özgünde jalpak taşlardan soran uşular жақсы düşünüyor taştı. Турала эле уруп коет экенсиз да. Jalpak taşın o şaktan soray jana siz aytып aткан taş paş turalı jana çıkıp atat ko jana asandı toktotko dep atat ko birөө jana kim mine bir bela alay dep koysunlar bu. Ana oşondan soran taksır oşo bilet taştı men. Taş boyunca yok taksırım. Эми таксыр мындай. Кандай таксыр? Таксыр, сиз жанатан бери daaratымды сурайсыз. Сизде документ барбы? Документти бир көрүп койбойбу? Dokument yok, bırak tayrat var taksırım hemen. Dokument yok da. Dokument niye abizatin? Tayrat abizatin olması gerek taksırım. Шитестен ата. Таксыр, мына, мейли, мен сизди сыйлап атам, таксыр экенсиз. Алладан корккон адам. Эми Алла, мындай да, биз өзү шарият менен жашайлыбы, же мыйзам менен жашайлыбы? Ha belli, buna. Emi özünüzge geldiniz, buna. Buna silerdim mıyzamda, kança ayal alsa болады? Бир эле аял, мыйзам боюнча бир эле аял. Эки Эки аял алсаң камалып кетесиң. Анан ишо алага чыгышың керек. Bizde şariatta eğer bağalsan, muhtaç kılbasan, mümkünçülüğün bolsa, 4 alsan daha болады деген жер бар. Gördünüz mü? Ne? Silergi жақсы екен, же биздики жақсы екен? Биздики мынагы любойна жақсы. Бирок шарият боюнча сиретки жаш экен. Анда мен шарият боюнча деп атасыз. Şeriat boyunca geledi. Ana berekasın versin. Намаз окубасак дагы биягын шарият боюнча кылып атат. Gördünüz mü? Namaz bilen işi yok. Katırga geldiğinde şap durulay kılacak. Duraken. Ey taksır. Elçi namaz oku Allah'ın yolunda tüz yürüp alıp dur. Anan o şey 4 tane raşat alınız taksır o. Namaz oku ötüle birinci şaka raşat al var. Doğru айтасыз. Таксыр эми сизди сыйлайбыз. Мечитке бар, бу жерде турба дейсиз. Биз кызматтабыз. Өткөндө Бишкекте мечиттин ачылышына бардым бирок. Барсам мечит салдырган хозяин айтты. Ey, şariatta 100 gram içse bola veret eken dediler. Estağfirullah. Bilimdүү эки таксырлар отурду эле унчукпай койду. Эмне içse bola verет, içe болбойт. Emi al unçukpay koğanlar özlerinin amalına öz cevap verir. Bunday da aytılgan. Şariatta arak mekruh da emas. Arak haram da aytılgan. Şariatta. Araktı içmek dursun, karmamak dursun, arak var derge girgenge bolbay şariatta. Magazin namaz soda bolot. Haram. Marağın ötüp halal taksır. Astagfirullah. Эми таксыр мындай. Биздин мыйзам боюнча мындай да. Нарушенияны, штрафтарды төлөп коесуз. Болбосо, о камерада карап турат, начальниктерибиз карап турат таксыр. Taksırım siz o kameradan korkmayın. Oşul kameranızdı, načalninizdi, sizdi baş kılıp üstüde Allah karap durat. Oşundan korkun taksır siz. Sizge кантип түшүндүрөм таксыр? Анда мындай кылып, мындай. Şariatta gayiga 3000 so'm bersin deb yozilgan emas şariatta.
Şariatta cesim, cetim, cesir, dananday kulak murdu işlemegenlerge uşularga mayıptarga versinler taksir. Bir yaşına kaybalık uyat болады astagfirullah. Koyun ondan nerseni. Yok, Nizam da şundaydı taksir. Ondan Nizam da nerseni. şundaydı. Taksir, ben sizni kıynamayın, ben sizni sıylayayım. Bundan kalın. 3000 deveyi 500 son berindagi akırın ketip almadı. 500 son. 500 son berinde şart jılıp ketip. Dur bak. Mınдай kılal taksir. Mınдай kılal taksirım. Siz de bala çakı ağam dep жүрөсүz. Men de bala çakı ağam dep жүрөм. 500 dimden alasiz. 50 bereyim 50. Taksir, siz de taksir dep sıylavatsan ayrışın. Elik songa bir paçka sigaret de gelmeydi taksir. Sigaret almam taksir. Sigaret şariatta makruh dep aytılgan. Taksir, bundan koyun. 500 deveyli 400 berin ketip. Gördünüz mü? 100 son kanda bunu. Allah'ın 400. yoluna yürümek için. 400. Mınдай taksir. Beni kara. 400 berin. Mınдай kılam. 400 dediniz. 400 demem. Mana men dagı 50 so'm dep pas ketmeyin. Men dagı o el tanıgan, men dagı o normal kadırı var taksirlar men жүргөн şimdi. Tokulubатка taşlap жүргөм. Ama taşlap жүргөм деп koyam da. O oşonda ilimli adamlar менен жүргөм taksir. Men dagı pas ketmeyin. 50 demeyin. Ha 50 demeyin. Men maydalabayım. 10 so'm koşam 60'ga koy verdiniz be. Koy beresiz 60'ga. Jaman aldaydı kes taksir. Anda olup bitti. Şunu destene ne? Koyun taksir. Koşun, kişine koşun. Koşumda ben taksir. Koldu verin. Oşol 10 so'm sizge 100 so'mda hizmet kılsın taksir. Verin. Kalgan Allah versin taksir. Meni qarang 60. Kan bermedim. Berseniz koy verseniz oşo kettim 60'ga. Koşun. Koptu taksir. Bir söyleyeyim şu. Makul bolsanız oşo bol bolsa mağa gay köp söyleşip olam. 70'ge barakanız var mı taksir? 70'ge barakanız var mı? Taksir, özünüz bilesiz. Allah Taala berişendü, merimdü, doğru geldi. Ben жалгыз эмесмин. Bizde de naçanlıklar var. Özünüz bilesiz. Mayda soda. Şuna koşun. Mayda soda bir bela turbayız. Koşun taksir. Ben 5 so'm, 10 so'm için turgan yok da. Janında turam, ısıkta turam. Endi meni Bırakın. Koptu taksir. Şurada soran kaldınız. 70 demeyin ha. 70 demeyin. 90'ga kança koyup verin. Şunu aytın ki 90'ga yol var mı? İçine koşun. Yol var 90'ga. Koşun taksir. Verin şunu. Koşun, 5 so'm için. Parana 90'ga koy verdiniz mi taksiri? Girele bana benim atasına. Hayır gelecek bu taksir. Baytan beri dediyakta karap duran bolar bol boş sakal. Taksir siz aralaşmayın, çıkarın gözünüz. Evvelsin gideyim yine. Özün kestim böyle bas beni. Kaça verdin? Bunda yol kal taksir. Ne? Yolda gelesem toklattı. Ha. 3000 so'm sonra anan 500 geçti. Ben yelik verdim. 400 geçti. Ben pas ketmedim. Şu koşkanda 10 kaçtım bak ıstalak. Mınaka karam kızdan. Жақсы koşuptur. Abdan жақсы koşuptur. Molda alsa alat on oyun bilen koşpayın. O sonunda gele kaldı. Taksirim ben. Taksirim ben maydala oturup 90'ga çıkarıp koydum. Жақсы. Taksir meniki görünüp kaldı. Munda gerek kalmayın. Taksir. Oşol 10 somdu Allah veretsin. Ne kılasın? Kulağa şükür münakay. Nikah iyi batasın. Canaza var batasın. Sen de pas etmeye. Gülümceyle parasına git. Şüşküm ne dediler? Berekan var. Buna üç kişi ançamcadan bir şey oğlum karmayız bu kişi. Yüzge berekan var. Verdin mi? Şart ketkile. Day. Yürü. Kalkıp kalmada berek versin. Her vergen de berek versin. Bırak bana. Жақсы. Deme. O somçu. Amin. Karmağına koy vergenge berekesin versin. Allah. Ketkile. Gel ortamçılıkın ver koy. Ya. Ortamçılıkın ver koy ortamçılıkın. Daldalçılıkın da. Gel. Ben de öyle. Hala kim böyle de? Ne? Bile olsa konuşalım. İyi koy üstüne alıp et. Canına koy versin onu. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы концертибиздин коноктору. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү маанай каалайбыз. Суроолор боюнча ырдын бири Ырыспай Абдыкадыров агайыбыздын Ак колдар сени сагынар аттуу өрүн аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. İçimde kırgın çağın var.
Akkular seni sağınar, aylanıp gölge konbosonda. Akkular seni sağınar. Tağdırga arkin keziget, tasiri güçlü sezilet. Keçikbey uşul durmuştan da, keziksem deymin tezirek. Keçikbey uşul durmuştan da, keziksem deymin tezirek. Turmuştun arkılda mı var, tuzu var, şirin balı var. Bir o gölge konbosonda, akkular seni sağınar. Bir o gölge konbosonda, akkular seni sağınar. Almalı gülün şağı var, aytigen tündün tanı var. Akırı külgü konbosonda, akkular seni sağınar. Akırı külgü konbosonda, akkular seni